Je húne a haun, ha sinne a seo skippen a nach neònach, Jeisal agus Neònach, meach an a hort ucuse nach bránach, Ceart go leor Ellen. Channead ítir bránach, príomhscíalach na haiche noch féidir fuiste an nachcíile. Bhí grenach lech op big gil sa huire, beachgan nas Ellen ar san lá na Bhaileintin in Aflan, agus a sinne a chun céist, pú, neo chocolate, Jane Chiffer. Na céistin móra, leis a sénach díomhscíalach na haiche noch a bhfuil usa a fuideach an ach ile bhuie. An dúr usa cáirt na Bhaileintin if a scríbte do chuid gnéile. Hanna flickerstin ag skippe na neachgan Neònach, ha rountiche príomhateach idir dhéaltach id féin amach go raibh fer a fuist up a chuideach. Ha réad choltais chatúid é sin cáirt Bhaileintin sa bhí agus gab é sin donné. Bha táir an dúí teachgarach an bh gúne sóirte ach a thug féidir fuiste na cáirsaí gan na daine cead agus abergróid tálaiste le chéin. Mar éis an pléid ha séí i seoch a bheit séca sa hoch blionna agus bheit dúd éiciise dí cáirt ó ástaid a ha fuideach an Australia ach nach dúd is cáirt ar an Felix a gart a ha fuideach híos a rád go mí orstanach sé cach astrafi agus cáirt. Oh, well, bá sin donna a chalm ach a glúsa d'irs chun na scíalach agus ha minis in na sláinte ich bell nicht glasrí I málaigh present in na salanne a thuir seachad ar son lána Bhaileintin Sí ha go deara a máide box sin heochleit ha málaigh bucé de a bhrocail iad neo cauliflower. Go deara ha bhí meise a chuid cáirt iiciise in Aflan. Mu dhéirigh hapú agus chocolate go lé colach rí chéile a cha sinne an seo ar son ar cuideach scarigh I dhéanamh éachtaire. Seo gúise me ha chocolate down, poo down, chocolate glensach, poo uan an glensach, chocolate fálaigh ma, poo fálaigh grot, chocolate blasta agus poo drochlas.